И оттам, се случиха едни неща, дойде ми много информация и ми трябваше време да осъзная това, което Мгм. дойде при мен. И Sad ćemo затова da той би uključimo malo. помогнал много. Ja te dosta razumijem, znaš, ali ne verujem da Mišo i Snježana, da i Dušica da razumiju, znaš. Pa ćemo razumeš Mišo ti, da? Sve su razumeli. Ima ona pitanja preko Božidara i hoće da Da. ima novi susret. Pa da, bit će sigurno. Znači, on je, kažem, on mi se javio, ja sam u dalje kontaktu s njim i mi možemo sad bih ja pitao njega kako je to bilo, on je govorio o raju, sad bi govorio o onom drugom delu koji nisam hteo prošli put, da vidimo šta je tamo doživeo, možda i to nešto interesantno da nam ispriča, kakvi su tamo Biće, komunikacije bile. biće opet Božidar. Da, pridružit će nam se i Natalija, ona ima neku danas je Međunarodni dan meditacije, to nisam znao, i E, imaju sad neku meditaciju od 17 sati, po vašem od 18 sati, znači do 18:20. U 18:20 po bugarskom vremenu ona će da se priključi ili u 17:20 po našem vremenu, znači za neki minut bit će sa nama i ona. Tako da, meni je bilo interesantno isto sa Božidarom, jer on je na sličan način opisao te astralne projekcije kao i Natalija. Ali Natalija nam je zadnji put ispričala pre 3 nedelje kad smo bili, ona nam je ispričala da je astralnu projekciju doživjela zajedno sa foteljom. Tako da se ona zajedno sa stolicom gde je bila preselila u taj svet i tamo, kaže, uopšte oni su lebdeli, znači nisu koristili nikakva sredstva za kretanje kao što mi koristimo automobile ili tako nešto slično. I opisao je sličan doživljaj kao i Božidar. Znači, skoro isto. Tako da, tu ima nečeg zajedničkog, neke komponente su tu. Pa ništa, ajde da mi krenemo onda da pitamo Mariju, pošto je ona imala jednu, kako bih rekao, i to je bila, znači, jedna, kako da kažem, i energetska, promena kod nje, znači doživjela jednu energetsku transformaciju u smislu kanalisanja te energije snažne u Egiptu normalno. Tamo su te piramide. Ja u mojoj knjizi sam opisao kad sam radio meditaciju i kada sam se u mislima, kako da kažem, koncentrisao da sam u središtu, u tački težišta piramide, i kada sam radio meditaciju, tada je došlo do širenja aure i to 300% je porasla aura, kako smo izmerili posle toga. Znači, ovaj, velika energija je sadržana u tim piramidama. Znači, dosta se snažno kanališe ta energija i, znači, očigledno da to nisu obične građevine i očigledno da je tu postojala neka tehnologija o kojoj nam je govorio skoro i Semir Osmanagić. Ja sam ga pratio na nekim YouTube Pa sam htela kanalima. da pitam da li ima isti doživljaj na ove bosanske piramide. Pa ja nisam meditirao na tim piramidama. Meditirao sam tamo u onim tunelima, ali nije mi nešto tog dana bila, kako da kažem, nije mi nešto bilo tog dana, nisam nešto bio raspoložen za meditaciju, da tako kažem. Ali uglavnom osjeća se energija. Kad se uđe unutra, znači u svakom slučaju osjeća se jedno strujanje ovim perifernim čakrama, to sam osetio. Osetili su svi, neki više, neki manje. Ja sam baš bio sa Jelenom i ne znam ko je beše bio još s nama u društvu. Bilo je još par ljudi. Pa Nikolaj mislim da je bio. Nikolaj i Sonja su bili sa nama kad smo bili sad ove godine. Tako da, bilo je dobro. Bilo je dobro, ali kažem, A znaš o, da su bili neke tamne sili koji su stavili a, a, kao poklopac na piramide da smo trebali ni mi da rasturimo to. Se sećaš da smo meditirali baš zbog toga? Pazitelji su bile, se sećaš?
Pa ne baš, možda sam nešto negdje bio odsutan, Da, vjerovatno. pričat ćemo Možda, posle jer o ja tome. sam bio, kako da kažem, više u ovom delu ovamo na ulazu, pa sam imao vjerojatno neke druge obaveze, pa nisam bio u tome, u toj priči, ne znam, nisam Ами, čuo. Валентина, ти говориш за когато трябваше да чрез медитация да се опитаме да помогнем да премахнем, нали, имахме мисия, която Ние ги премахнахме, да. точно така, да. А Защото там бяха имаше мрежи. направен екран пред пазителите и те не виждаха какво се случва. И ние Да. махнахме този екран и пазителите тогава ни благодариха на пирамидите и всъщност се вдигна това. Аз имам питане относно този екран. Те ни казаха ли, че е мрежа? Мрежа хвърлена Ами, отгоре, така, нещо пред пазителите беше сложен, черно. който както на тези охранителните камери, като ги сложат на стопи и върти един и същи кадър, а то всъщност се случват други неща. Такова нещо Мгм. се беше случвало и на пирамидите. О, окей, да. Mhm. Ами, аз Затова набързо го да ви казвам, разкажа. не е медитирал, защото ако е било преди това, е твърде вероятно нищо да не се е получило, защото е имало Мгм. капак такъв. Да, Да. решетка някаква, която е пред. Решетка. Да, да, Mhm. аз Да. това си мислех. Ами аз набързо да ви кажа относно моето пътуване в Египет. Беше много интересно. Ходихме на различни темпали, как да го кажа. За да превеждам, трябва да правиш кратки изречения, за да мога да преведа. Да, Знам доколко разбират хората на български. Ако разбирате от български, да не превеждам. A, dosta se razume, ali može recimo da se kaže, ona je znači bila na малче. različitim ovim piramidama, koliko sam razumeo. Мгм. На различни места, но най-много силно и добре се усети в Кайро, където са пирамидите с Сфинкса. Най-яче su bili osjećaja u Kairu. Na piramidama gdje je sfinga, je li tako? Да, На, точно. на пирамид, да. На всички други места имаше определена енергия, като не навсякъде можехме да правим медитация или На остали места nije moglo svuda da se pravi meditacija, nisu bili iste energije. и Mhm. на някои места не позволяваха да докоснем камъните, нали, На някои самите места не колони. позволявали да се додире камен, колона. Ам, Някои от хората, с които бяхме, получиха съобщения, както по-нататък ще покажем Петра да Да, разкаже. всеки люди са получили kao меседжер за kako ona će da kaže i u Petra, je tako? Петра, тя се казва така жената. А, Това е нейното име. Да. жена се зове Петра. Та. Йордания. Няма вeze. И всеки ден ходихме на различни места и поемахме енергия, Svaki dan но, smo bili na različite mesta и primili sme energije. но като пристигнахме в Кайро, а, много от нашите хора, с които пътувахме, ние бяхме 8-9 човека, може би 7 бяха болни, Kad smo stigli разболяха се. от нас 9, 7 su bili bolesni. Али, Mhm. A яко od čega болни su сме. bili bolni? Šta su bili? Али проблем с стомах, главоболие, Главоболие, м, различни. така, Ние да, точно. Да, не е то е обично. някакви оплакванията, така ли? Mhm. Да, точно така. Различните, да. Неки желудък, И неки главоболие. точно жената, която най-много не трябваше, която получава съобщения и канализира, И баш тя се това разболя. нас трябвало и кой е бил канал и да е Mhm. трябвало да прича. И така не можа да дойде на медитацията. Она не е могла да дойде, болесна. Mhm. Така, то не му казват медитация на кундалини, а му казват активиране на чакрите. Активиране Нали? на чакрите, не точно медитация. Така. Не е било точно медитация, а активация чакра. Да. Аз обаче го направих като медитация, защото
така съм го усетила. Јас сам го И урадила као медитација, затоа што тако сам го усетила. Значи ние правихме рано сутринта медитация, точно където е сфинкса, пред сфинкса има Рано една малка стаичка така, едно утро местенце, испред сфинкса, стена мала по-скоро. собица. И аз се бях облегнала на стена, Да. защото той е като форма на П, така, буква П. Да. По Зид време на као буква. Точно, да, П. И аз с затворени очи съм и усещам как зад гърба ми минава нещо доста силно и голямо, като ръка или змия, не знам точно, и ме бута от стената. Имала сам осеćај изад мене као да нешто пролази, као змија, као нешто велико. Точно. И аз съм се дръпнала напреде, пак с затворени очи и си казвам, окей, за мен е добре така, каквото стане, това е. Добре е дошло. Јас сам се мало отласнула од овој зид и сам рекла добро, како е тако ќе да буде. И в този момент усетих как сякаш нещо влезе в моя сплит, така просто влезе, скочи в мен, върна се в мене, в моето тяло. Слънчевия сплит ли? Да, така просто го усетих. Усетила съм нещо као да е пратило у мој сплит. Evo je Natalija nam se pridružila, izvini. Браво! Zdravo Natalija. Обичаме те! И аз. И усещането, аз не се изплаших. Усетих сякаш, че една малка част от мене се връща в мене, в моето тяло. Не усетих страх. Зарадвах се. Nisam se uplašila, nego imala sam osjećaj kao da se nešto moje vraća unutra preko, kroz ovaj sunčani split. И така една радост стана ми едно много приятно. Osjećala Благодарих. sam se radosna i zahvalila. А, Мога да кажа за моето пътуване в Египет, ще мине време, тогава ще разбера какво се е случило. Baš šta se desilo, moguće posle da prođe vreme, ne mogu sad. Но от Да, tačno. от това пътуване разбрах, че а, ние сме много силни и където и да ходим, в който и храм, то е просто храм, но ние в нас е силата. И Od където и да ходим, od ovog puta няма да вземем друга по-силна. saznala da mi smo mnogo jaki i bilo gde da idemo, sila je u nas. И в Египет съм забелязала, че окей, те имат големи тела на богове с различни глави на животни, на крокодил. Те са като рептили или, нали, да го кажем, идват от другаде. Но в нас е силата. Имаш предвид статуите? Да, точно Да. така. U Egiptu, znate, vide se ove statui kao velike sa glave na neke životinje, ptice. Птици, A така. njoj se ovako ličilo на рептил. Точно. И аз се зачудих и си казвам, окей, ние търсим много енергия и всичко, но дали все пак, дали все пак то всичкото това е вътре в нас и ние сме тези, за които трябва да гледаме и да работим. Вътре в нас е Da, всичко. upravo tako. Това е моя Znači, mi малък smo опит. centar, znači naše telo je Так. praktično to koje nas vodi na taj Се duhovni сещате put. šta je rekao Božidar? Се сещате šta je rekao Božidar prošli put da ovi ljudi kod koji je bil on, oni su rekli da imaju strah od nas zato što mi smo mnogo puno moćni. Абсолютно. Sami mi ne saznamo kakva moć imamo u sebi. Da. Точно. Šta je on rekao baš? Али Египет до тук съм я
добре, Египет също е супер, но аз изкарах един малък, много малък курс относно Акашевите записи и искам. Marija, hteo bi samo Да, nešto da pitam. Mene, да, to što si pričala zainteresovalo jedan detalj, a to je kad si bila u Egiptu, znači vi niste radili meditaciju klasičnu, vi ste samo znači точно. sedeli na tom mestu moći, da tako kažemo. To je moćno mesto neko Да, i ti точно. si na tom mestu spontano doživjela taj osjećaj, znači da je nešto, da se pokrenula ta kundalini, tako neka energija. To mi je ovako Али, interesantno. кундалини е малко по-различно, защото кундалини, за да се активира, има специален метод. То е или с музика, с глас, с песен, или с, казват му, език на светлината, light language. Знаеш ли как е Mm, той? Или те говорят малко странно така, mhm, с определена фреквенция и така се активира кундалини и с тази форма така mhm, догоре. da. А, това аз още не съм на 100% го доживяла, защото това е много дълъг процес. Mhm, И ако някой каже, че става днеска за днеска, е трудно да се направи. Защото е много дълъг процес и е свързан с парасимпатиковата нервна система, симпатиковата нервна система и е много важно това да става постепенно, mhm, защото информацията, която добиваме и това, което може да се случи, да няма баланс, а всичко е da, важно da, с da, da. баланса. Има Da, da. хора, които получават информация и спират да работят, отиват да живеят на безлюден остров и така различно е. Много е Da, сложно. da, jasno mi je, znači, da kad bi se ta kundalini, znači, aktivirala bez Мгм. da imamo neku pripremu, onda bi mogli da naštetimo ne samo sebi, nego i drugima. Zato je bitno, znači, da bude ta određena priprema duhovna, da tu prođe neki proces. I to je naše telo isto lepo napravilo, znači mi radimo te meditacije neko vreme, znači uvodimo taj neki duhovni balans i posle te takve jedne prakse u nekom vremenskom periodu od nekoliko meseci, sad zavisi kako ko radi, da li radi redovno ili ne, znači uspostavi se taj duhovni balans i onda posle toga dođe do aktiviranja te kundalini i onda praktično čovek sam po sebi izgubi tu, kako bih rekao, neku volju da se recimo sveti ili da ima neke negativne misli. Znači, kroz taj proces tog duhovnog razvoja, kroz meditaciju, znači, on se praktično osvesti na neki način, produhovi. I onda kada dođe do tog buđenja kundalini, onda je to praktično bezopasno i za njega i za okolinu, jer ta energija, znači, pošto je sve energija i informacija, znači ako bismo tu informaciju koristili nepripremljeno, mogli bismo da naštetimo sebi i drugima. Zato je taj proces tako rafinirano uspostavljen i logičan. Znači, da kad bi bilo drugačije, bilo bi loše, loše, znači to bi bio princip. Tako. Ajde sad kaži nam taj drugi deo što si htjela, znači. Али аз също да кажа за кундалини, важно е да се отвори, защото това е една вътрешна сила. Това е нашата вътрешна сила. И в момента, в който се получи това активиране, ние получаваме всички дарове, които предишни животи сме имали. Някои започват да пеят много добре, други да рисуват и така, Мгм. нали, това каза, че би било добре да стане. Също Мгм. както е и с аурата, колкото повече се отваряме, колкото по-голяма е аурата, толкова повече ставаме по-силни и Мгм. пак Jasno. получаваме всичко, Pa ne, което ни трябва. ja sam u zadnje vreme došao do nekog zaključka da praktično mi kada se rodimo, mi svi imamo auru, znači ta aura možemo da kažemo da je neki energetski
odnosno informacioni omotač oko nas. Ali taj mi možemo recimo ceo život da proživimo bez toga da aktiviramo kundalini, odnosno razvoj aure i Da. iniciranje čakri. I ništa, te informacije koje su nam date u auri, one su date znači nama za osnovno neke životne, neke, kako bih rekao, naše potrebe, osnovne potrebe neke. Međutim, mi vremenom imamo mogućnost, samo nam to nije rečeno, znači nigde. Mi vremenom imamo mogućnost da taj kod, primarno koji nam je dat činom rođenja, da taj kod proširimo i da se integrišemo u tu kosmičku svest kroz iniciranje čakri. Znači, to je moja ideja zadnjih nekoliko meseci, o tome sam razmišljao. I stvarno, ali čovjek treba toga da bude svestan, znači da je to taj princip da bi to počelo da funkcioniše. I onda se ruše ti kodovi, ruši se taj ego, ruši se ti, kako da kažem, ustaljeni međuljudski odnosi koje smo ranije imali. Mi idemo na jedan viši nivo, jedan viši level u odnosima sa drugim ljudima i drugačije shvatamo svoju suštinu i suštinu drugih ljudi koji su oko nas. Tako da se sve to menja i sad nezgodno je što se mi dalje nalazimo u istom okruženju, ljudi koji nisu aktivirali te svoje više kodove, da kažem, koji nisu razvili auru i onda oni često puta ne razumeju ljude koji su koji su otvorili te kodove za tu kosmičku svest. Tako da ovo druženje naše jednom nedeljno može da nas na neki način da nas stabilizuje u tom smislu što možemo da komuniciramo s ljudima koji su na tim sličnim frekvencijama. Jer mi ne možemo sad na neki, ja pokušavam znači da ljudima dam ta, da kažem, obaveštenja, jednostavno da ta mogućnost postoji, ali ljudi jednostavno nisu spremni da to prihvate. Treba vreme. Ne vide ništa, kad nije spreman čovek, ništa. Da, nešto ne može da se radi. Mislite da lud? Pa da, ali mislim, dovoljno bi bilo, recimo, kad bi 6 meseci, kad bi se pričalo o tome na medijima, na televiziji, na ovim medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju, došlo bi do velike promene. Mislim, kad bi ljudi krenuli sa tim radom, došlo bi počelo bi do velike promene, ali sad, da li se sve to radi iz neke koristi da ne bi došlo do te promene ili se radi iz neznanja, ne znam, ali ni jedno ni drugo nije dobro u svakom slučaju. Ali eto, mi smo tu da malo širimo tu svest, pa eto, idemo dalje. Natalija, kakva je bila meditacija? Izvini, Marija, pitamo Nataliju. Ona je bila na tom, kako bih rekao, to je svetski dan meditacije, pa je ona tu učestvovala. Da nam malo Natalija kaže nešto. Izvini, Marija, sad ćemo da vidimo malo, pa ćemo да се вратимо кod тебе поново. Ама аз съм щастлива да чуя всеки един от вас. Нали за това сме ние тука. Da, danas je Svetski dan meditacije i bila je organizovana meditacija 2 puta, jutros u 8 i popodne u 5 na svetsko nivo. Znači, meditirali smo svako iz kuće u isto vreme, slali smo ljubav i cilj je bio da se sve ratovi prestanu u istom trenutku. Sad, koji je rezultat, ne znamo, vidjet ćemo. Kako? Да. На българите разбрахте ли какво казва Наталия? Разбра smo sve, ne znam sad za Snježanu, za Mišu. Аз мога и на български да кажа. Da, kaže Rumi. Ja mislim da je i Marija razumjela. Marija, pa ajde sad taj drugi deo što si započela za tu akašu da vidimo. Samo trenutak, nema tona. Да ли си изключила? Извинявам се. Относно Наталия, това е чудесно. Как така, такава световна федерация? Това е чудесно, че участваш там и се борите за тези важни каузи. Аз съм член там. За мира в света.
Респект, Наталия, браво. Браво Супер. и от мен. Браво, Hvala. bravo. Благодаря. Dobro da se Ами, priključimo i mi toj federaciji, ne bi bilo loše. Ali ne znam gde se to radi. Gde se Moraš priključiti toj postati član federaciji. TM. Transcendentalna meditacija je na svetsko nivo organizacija, ima svugde u svaka država. Moraš postati član, moraš dobiti inicijaciju i onda dobijaš te informacije. A ako smo mi inicirani već, ali nismo inicirani tako, znači mora tu neka druga inicijacija. Niste Dobro. tako. Znači moramo opet ispočetka. Mora Dobro. posebna inicijacija. Da. Da. това е чудесно. Pa Как da, radio sam ja tu казвам. transcendentalnu meditaciju, tako da, ali sam нещо, nisam Аз bio имам друг въпрос и сега ще ви споделя едно мое. Първо беше притеснение, после просветление и вие също. Ние всички сме търсещи хора. Аз намирам, че аз съм търсещ човек и може би това, което аз съм намерила, вече вие да го знаете или да сте го открили. Значи аз изкарах курса, малък курс, еднодневен за кашевите записи. Къде го И изкарваш? Samo trenutak da, Marija, samo trenutak da vidim da li je Mišo razumeo, da li je Snježana razumjela, znači, Ne, nisam. Valentina, a ti prevedi da vidimo šta je. Ona je bila na еднодневni курс по Акашов запис. Знаете šta je Акашов запис? така. Обаче отивам аз там, нали, и ми говорят едни неща, но се оказа, че хората, участващите, са получили една лекция от почти 3 часа. Али аз не съм я получила, не знам защо, така се случи. Kad je otišla ona tam u taj dan, se desilo tako da svi ostali su bili, са имали 3 дневна, така ли? 3 часа лекция. Часова, Да чуят. 3 сата са били, а она само jedan. И започнаха да говорят, че ние сме в матрица, че планетата не е кръгла, а че е платка. И Почели да pričaju za naša zemlja, planeta da nije kao lopta, nego da je ravna, kao platka, да сме ушли у матрица. Matrix, tako? Да. И още много други неща. Или моята цяла ценностна система, всичко се срина. Така изчезна. И Тежко беше. сетила kao да sve се срушило, цял свет, ona цяла njezina sistem u koji je i koji zna. Koji je učila u školi, znači sve je otišlo u auto. I u koje u stvari. Като казват... Znači, cijel njen svet se srušio, to hoće da kaže, znači, posle tog predavanja. Ono što smo učili u školi, što nam serviraju na televiziji, i znači krenula si praktično od nule. Извинявам, Мария, при кого си била на този кратък курс по Акаш? Ами, тя е при една жена, българка, каза ми, бих ти казала, да, но тя самата, само да предупредя, каза така: аз не искам да обяснявам и да го казвам публично, да давам информация публично, защото много хора ще ми нападнат. Това бяха нейните думи. Защо? Защото те казват, няма семейни констелации, душата не живее в нас, душата е като на контролен център близо до Луната. Чакай малко да превежда. Малко да имам време да превеждам. Извинявам се. Ова учителица kao za Лакаша е pričala, че kao да nema one familijarne konstelacije, ne znam kako se kaže to na srpski, je li tako? Familijarne veze. Da nemamo
da nemamo takvu čvrstu vezu sa familijom, da se ne ograničavamo svojom Не, 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 поrodicom. kako je, Точно, kako se, точно, да. znam kako. Али точно Горан Да, е казал добре. точно Да. правилно. А че Добре. Da, казали са o, ни, на нас са ни казали, че пътуваме с Че душа майки, бащи, душа пътуваме ни е всички внутре у нас, заедно. не далеко. znači naša duša nije tu, znači, znači Marija hoće da kaže praktično sve što smo mi imali predstavu o našoj duši, o našem odnosu sa porodicom, sa decom, sa religijom, da je to sve bilo pogrešno Точно. i to je kod nje izazvalo jedan, ajde da kažemo, mentalni, duhovni, spiritualni restart. Znači, kod nje u glavi se desila jedna velika, kako bih rekao, jedna tema velika za razmišljanje, da preispita ponovo sve iz početka. Znači, da napravi jedan restart. Стана ми много тъжно и тежко, защото всичко, до което аз съм вярвала и са ми Samo ne znam, казвали... Marija, izvini, Да, ne znam da li su oni razumjeli, ti si rekla da praktično naša duša nije u našem telu, nego je ona negde blizu meseca. али те са ни казали И onda- точно да. Точно да. Znači, nije na mesecu samom, nego je tu negde u blizini meseca, je li tako? Да. Ne, Da, vrlo ono čudno. te- A ja sam to, ja sam to čuo, mislim da je Gurdžijev pričao o tome isto, da Da. je, da su naše duše, sad ne znam da li je rekao u mesecu ili tu, tako nešto je on pričao. Близо, да, Čini se тако, sam тако, čitao. близо до Луната. Да. Точно. Mhm. И казали са ни, че душата пуска аватари, мене и още двама, трима, максимум 4 така. И тези аватари живеят в различни времена. Като аз съм тук сега, нали, родена, а примерно мой друг аватар, Pričali, Da, da. pričali sa njoj da naša duša je blizu meseca i ona pušta 3-4 avatara koji su na različiti Времена. vremena, da, niva vremena. A vremena, ja sam mislio da su na različitim mestima, znači u vremenu su али različiti. време и Време. място. Точно. Али Mhm. Али Да, казали са, нещо. времето се движи нагоре, така. Времето се движи нагоре, така. Teče nagore. Да, не е така, както ние мислим тази година до тази година. И всички аватари живеят заедно сега, в момента. Аз съм тук 2025-та, има един друг на примерно 1840 година. И така различно. A znači oni svi žive u istom vremenu, Точно. ali to vreme je pomereno kod jednog je recimo 1200 i neka Leo? godina, a ovde kod nas je 2025. Pošto vreme nije ono što mi mislimo da jeste. A treći i I to je četvrti, mnogo, to je mnogo slično onom što je Božidar govorio. On je praktično, kad se astralno projektovao, on je bio tu, a taj njegov drugi avatar je bio u potpuno jednom drugom svetu i tamo je on proživeo 83 godine i za sat i po on se ponovo vratio tu u ovom vremenu. Tako da ta priča se može da sklopi kao jedna celina, da to odgovara nečemu više. To bi trebalo mi malo da pravimo jednu analizu, ili više ljudi, više iskustava, a sve je slično. Доста се слични ствари понавljaju. И също какво казват, че когато ние имаме интуиция или казвам, искам задължително да отида в Париж или нещо там, означава, че мой аватар е бил там и ми дава информация и ми помага да се развивам. Там беше ми много странно и не знам, тежко и да го разбера. И казва така, ние живеем в холограма, Земята не е кръгла, али тя е друга като платка, звездите не са звезди, по-различни са, не е това, което ние виждаме. a koji го И казва? така,
Ами, а Само кашевите da ona записи. prevede malo, da Da. prevede Snežani i Miši da vidimo. Njoj su pričali kao rekao ona da naša duša nije unutra u naše telo, nego blizu meseca. I ispustili se neke kao avatari koji su u isto vremeno na različite niva vremena. Jedan je ove godine, drugi je u 1400 godine, različite vremena, Da, no da. istovremeno, ako možete to da razumete. Така. И казвате, че имаме духовен живот, който е малко от матрицата направен. Като ще кажем, че това аз изпаднах в шок, защото казват, няма Господ, няма Исус. И аз вече съвсем се Rekli su da съсипах. ne, rekli su da nema Bog, da nema Isusa Hrista i ona je upao kao u šok. Точно. Mhm. И оттам обаче аз след тази лекция просто не бях на себе си и Nisam bila поисках, tebi posle ove lekcije i za kažem. но пожелах да получа и повечето 3 часа лекция, която аз не съм чула, за да разбера какво става. Ona je poželjela da čuje ova 3-satova lekcija koja ona nije nije dobila, nego samo kraća verzija. Но друго От важно, jedan което час. искам да кажа, че тъй като те ни казаха, че ние живеем в матрица, и направихме едно упражнение. И това малко още повече ме зачуди, защото аз... Samo da Oni su rekli da mi živimo u matrice i zato smo pravili jedna vežba koja me puno zbunila. Šta je ta vežba? Ами, изправяме се, затваряме очи и нямаме тела, нямаме ръце. Да. И Нямаме тела, нямаме лице и сме като балони, като етер, така да го кажем. това ти представиш, така ли? Да, а той го усетих. М. Така А, просто. Da. И аз видях... Neka prevede Valentina da bude možda, pošto možda Miša nije razumio Snežana. Pa sedeli pravi sa zatvoreni oči i kao da smo prazni, kao balon, kao da nemamo tela. Tako je i ona усетила. Точно. Като в безтегловност, така, такова движение, така. Да. И естествено, когато тя каза, гледате нагоре, напред, и аз видях мрежи, тъмни мрежи, като и каза, това е матрицата. Гледайте нагоре и напред. I ja u stvari sam uradila to i sam videla kao mreže one черни. Тъмно, Да. тъмно и също като лилави мрежи, така, навсякъде мрежа. Тъмно Да. и Да. Така мрежи. Точно, да. Лила Да, мрежа. тъмно лилаво, точно, да. А след тези мрежи е светло-сиво, Зад тях. така, да, зад тях е светло-сиво. За те лила мреже е било светло. Да, значи аз успях само това да видя, но други хора видяха и светлинки, видяха и така същества светли, които идват да ни видят, да ни пипнат. Мария каже, аз съм видела само то, но имало е други люди, koji su rekli da su videli i kao svetli существа, koji su bili dobro namerni prema nas. Так. To su neka kao svetla bića, ili tako, neka koja su... Точно, светли точици, така, точици. Da, točkice neke koje su napravile kontakt sa njihovim telom. Точно. I oni su bili dobro čudni, znači... Да. И след това упражнение пак се върнахме обратно и всичко нормално. Пратили smo se
И а, да, когато си ходил на такова място и се върнеш и така наоколо всичко ти се струва малко по-различно, малко по-грозно, малко по-изкуствено. Kad smo se vratili u naše vreme, osjećali smo se kao neobično, kao da je neobično, kao da je nekako... Evo, ima eho. Evo, ima eho. Neko Dobro, rešili se smo. uključio, ne... A Natalija je došla sad s nama. Zato... След чутата цяла информация и лекция, аз разбрах и всъщност какво идва, какъв увод е. Много неща са изкуствени, но нашата сила е, че ние сме енергийни същества. Ona В нас има... е saznala da mi smo puni energije Хайни, същества. медицински. Ik moet je brengen? Oké, 2 минути. И освен, че сме много силни същества, има нещо, една сила, която на притиска и не ни позволява да развием нашия потенциал. Защото ние сме много силни. Osim toga, kao da ima neka sila koja nas pritiska i ne dozvoljava ni da razgrneme ova moć. И, значи аз разбрах, че ние сме енергия, много енергия. Mi smo energija, mnogo energija. И че мога да кажа, че ние също сме като твореца, ние сме творци. Само, че има неща, които... Kao stvorilac. I mi isto smo takvi. Znači, mi hoćeš da kažeš, Marija, znači da mi imamo ogromnu energiju, imamo ogromni potencijal. Da. I da možemo da budemo toliko snažni, da budemo kao tvorci. Tako? A ние сме творец. Kao Bog, ali neko nas, neka energija, neki entitet nas pretiska od gore i ne dozvoljava nam razvoj. Точно. Znači, to je... Ali научили сме неща, които са малко странни, като, например, че ние тук ние трудно се развиваме, защото точно поради това има други същества, които ползват тази енергия, която ние произвеждаме, която сме. Ona kaže da mi ne možemo da se razvijemo u punosti zato što ima neke bića koji kao vuku od nas energija. Znači, to su neki energetski paraziti, je li tako? Точно, да. Dobro. Mi se nadopunjujemo, jako ja nisam bio tamo, ali razumijem to odlično. Pa ne, ta priča je dosta, kako da kažem, logična. Има логика, да. Аз какво научих от всичко от този голям стрес и шок е, че можем да се отървем и да се освободим от тези паразити. Ono koje Много sam ja лесно. naučila е че ми можемо да се освободим от ove паразити. Аха, ето е интересантно. Сега да чуем како. С най-голямо удоволствие ще споделя с вас, така. Значи, представяме си, че сме в 12-то измерение. Затваряме очи. Затваряме очи и као да сме от 12-то измерение. Па не знам како да преведем то. Да сме на 12-то... 12-ти астрал или измерение? Как? 12-та dimenzija astrala. Dimenzija, да. Да, dobro. И нямаме, пак казваме, нямаме очи, нямаме лице, нямаме тяло, просто сме... Казваш себе, немаш очи, као да немаш тело, као да немаш нищо. С затворени очи, така. Виждаме, че там е тъмно-синьо,
Тъмносиньо Ви с специални линии, златни лъчи. ствараш оглави, као да виждаш тамно плаво са златни линии, църтице обаче. Точно. Траки е. Траки, да. Да. И когато сме там, дори и да не го виждаме и казваме, аз съм в 12-то или 13-то И измерение, казваш, ние и сме аз съм там. от 12-та димензия, аз съм там. И аз съм Мгм. там. Мгм. Така. Мислено, с наша мисъл си представяме как завъртаме силно нашето тяло по оста си много бързо. Мислено. А, о- о- Значи то не си залюля мало. не, Точно. не, Така, не. бързо. М. Мислено. Представя си као да се завърти Мгм. около своя ос. Бързо. Едно. Да, да, Да. да. Така. И али всички Мгм. са малки същества и паразити, които смучат от енергията, изчезват, падат. Те не могат да стоят по-дълго от то, 30 браво. секунди. Глави као свите существа, Мгм. кой бича, кой вуко от наша енергия, изчезват. Значи to А, moramo 30 sekundi da radimo. To да, treba, 30 da. секунди. Али тези Най-висше, същества, тези същества не могат да стоят на тази висока фреквенция. Они Prevedi, не Valentina. могат да живеят у ова фреквенция наша. Да. Мгм. На 12-та, 13-та дименция не могат те да стоят. Само това да се знае. Мгм. Ние можем да стоим там по-дълго. Те не могат. Odlično. Sad sam razumeo, bravo. Pa probat ćemo to odmah, Marija, to ćemo da isprobamo Това sigurno. упражнение трябва да се прави 2 пъти в месеца, за да се чистим от тези паразити, Аха. които Два вземат пъти от нас. месечно. Ова вежба мора да се прави 2 пъти месечно, за да може да се очистим от ове бича, кой вуко наша енергия. И което съм научила, че можем да използваме, ако се чувстваме зле и изморени, така уморни, имаме нужда от енергия, отиваме пак 12-то измерение под един лъч и така получаваме енергия и се зареждаме. Ако Мгм. се осjećаме kao umorni, kao bez energija, opet možemo da napravimo ova vežba, da predstaviš u glavi da si u 12 dimenzija i iznad tebe ima kao svetli luč, как се казва? Светлост, Да, точно. koji te očistio od Mhm. ove. Super, ovo što si nam dala, ovaj recept, to je fenomenalno. Pada mi Probat ćemo. baterija. Така. Pada mi baterija. Ja sam probao, Marija, dok si ti pričala, ja sam to probao i stvarno u telu se doživljava kao, znaš, da se vrtiš, bukvalno. Да, Ovdje kao така. da se Ajde, okrećemo u probat krug. Мария, можеш ли да осъществиш лична връзка с мене след това? Ами, да, мога, разбира се. С Добре, най-голямо айде, удоволствие. Валя Ангелова съм в Фейсбук. Много ми е интересно. Нещо да те Добре. питам. Добре. Казвайте финални, че ми пада батерията и няма да след малко ще ми... Много- Научих, както Koliko ima казах, baterija, Valentina? научих 30. неща, Валентина, които... колко? Научих неща, 30. Па които ми добре, бяха имamo. сложни и беше тежко за мене, но споделям с вас. То е, нали, истината на всеки човек е различна и трябва да се провери. Да. И така, Благодаря ти. Благодаря. и аз ви благодаря. Marija, ovo ti je fenomenalno. Probat ćemo, bit će vrlo interesantno mnogim ljudima da to čuju, stvarno. Da. Mislim da je... Pa ništa, ajde onda, mislim, čuli smo neke od Marije lepe informacije. Sat vremena smo zajedno tu. Hvala Nataliji što je tu sa nama bila. Nije bilo davno. Voleo sam da bude još više ljudi. Valentina se i odjavila, nema je. Материя. Mišo, hvala tebi. Rumi, ne znam da li nas čuje Rumi. Dušice isto. Pa Čuva. ništa, čujemo se sljedeće nedelje. Ja ću da... Тук съм.
Ko se to javlja? Ne mogu da... Тук съм. Rumi, zdravo Rumi. Но Да. Valentina je se odjavila, ali dobro, nema veze. Znači, uglavnom, sljedeće nedelje ja ću da vidim da pozovem nekog gosta ponovo. A ti, Marija, pozovi tu tvoju prijateljicu, to bi bilo isto да, ако е fenomenalno. възможно, би било I добре znači kako, чудесно. mi bismo radili meditaciju, a ona bi čitala šta Да. mi vidimo. Значи тя получава така канал, информация, съобщения. И така също е много интересно, когато бяхме в Египет, получаваше от различни богове съобщения. И това беше така интересно. Но тя може да получава съобщения само когато са повече в група, както сме ние. Da. Ali može ovako na daljinu to da radi. Mi smo sad svi, ti si tamo u Briselu, ja sam ovdje Ali- u Sloveniji, Gorici. Али мисля да. Може, a? Тя. Dobro. Надявам се. Ние всичко можем, Горан, али не знаем, че можем. Pa vidjet ćemo. Možda i može. Možda treba da proba. 100%. Ja bi sad pre nego što se odjavimo, da kažem da svi sačekate da, pošto se ovo snima, da to, ovdje imate koliko procenta je otpremljeno od svakog videa, pa da sačekate da se to sve otpremi do kraja, da bi ja poslije mogao to lakše da napravimo toga prezentaciju na YouTube-u, na Супер. kako se zove, Facebooku i tako dalje, da napravim te isečke, pa da onda ljudi budu zainteresovani. A ovo je stvarno fenomenalno, ovo što si nam rekla sad, ovo je super. Jer ja sam nešto gledao na YouTube-u i tu su ljudi pričali o tim parazitima, ali niko nije rekao kako da se odbranimo od njih. Znači, jednu takvu, kako bih rekao, lepu metodu, dobru metodu. Probat ćemo to. Hvala vam svima. Sačekajte, znači, da se odjavimo polako i to je Али- to. Кажи. Малко медитация, Горан, нещо няма ли да направим? Така, Pa ajde, ako hoćeš, možemo i meditaciju da uradimo. Ajde, Искаме, možemo. kako? Nego ja sam mislio tu dok je bila Valentina zbog prevoda. Ajdemo onda da uradimo meditaciju. Ne? Само да си я malo... Горан. Добре, а колко време ще трае? Защото и на мен ми е малко батерията. Aha, pa dobro, Rumi, pa Аз за mislim, това По- изключих koliko imaš baterije? 30. Затова си изключих. dobro. Да. Evo, trajeće jedno 15 minuta, samo malo da uđemo, znači, u to stanje meditacije malo dublje, pa ćemo, ja mislim da će da izdrži baterija. Всички сме заради батериите. Da, Или ако, ajdemo onda, znači, idemo, kaži. или ако примерно така, дори да свърши батерията, пак